باب الأدب الجلوس والجلس أمبنا وني حديثا تاني كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جفة الحمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلي على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا ترة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسوية ووروناي ميلادي النصارى وكجاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو ورونا بسوية فنا ووروناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو درسوا إمامنا النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين آداب المجلس والجليس أمبو بوندا دلا حديثة فلا دي تنطورا بوندا إنا حديثة سبا ولود نانا كو كلنا وبا نيغون جريا دسو تمناني حديثة فلو كلا وحديثة سبا إنا بي وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمنا بهريرة ملك جيكبوما كنا بنيما كسين النما بكا قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كم مغسيما شيغي يرولا شيغي يرومي نام على كوفوي ولم يصلوا على نبيهم فيه نام سلك النبي نمكا وشيغي يرولا إلا كان عليهم التراتو فبردي با أوسرو وشيغي يرولا أبردي لا وشيغي يرولا شيغي يرو ني أو شيغي راي أما على قسماي أو شيغي يرو ينفنا أما سلك النبي نمكا وشيغي يرو بك أو من نمسادي فإنسا نمساي مونيه بردي قصارت أو بردي لا وشيغي يرو ينكونيلا فإنسا أجبهم وإنسا غفر لهم أو كوني بردلا كبا مياكا كوتو بي على دي بولو نا ديار علي أباولا جابا يفارتو منك نا ديار علي فنا أباكا جنوبو يافا أي جنوب منك أبو يافا ني حديثة ترمذي أبو وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
karisa min abi hurayra matuguni alaka je kabwama kabo ciden makisini nema baka qala ciden ko man qa'ada maq'adan ciden ko ni mo min sigira sigiyorola lam yajkurullaha ta'ala fihi ima ala kosuma o sigiyoro inna kanati alayhi min allahi tiratu perdi bekay bolo ala fanfelala o sigiyoro la perdi bekay bolo ala fanfelala o mani taja madija ciden ko ni mo min dara dayoro fanala la yajkurullaha ta'ala fihi nima ala kosuma o dayoro inna kanati alayhi min allahi tiratu perdi yi soro kabo ala fe o dayoro fanala ni hadisa abu dauda hadisa yumbo wa gadi sabaga qariban wa sarrahna tiratu fihi ko atemena amame minye tiratu ya yo korofoye bonni hadisa wala nyinu derisu temena ufora ni hada made naw sigira baro yoro la kana wuli abara nama ala kofoye ala kofo chogo derisu temena anyu dofo aka ala kofo ube aka salli cidenga sallallahu alaihi wasallam aw mo kanada da yoro la fana ka wuli nima ala kosuma ube ka salli ikan nabi maka ni koni sigira la i wulila ima ala kosuma ima salli kan nabi maka perdi yisoroye ika ko to be ala de bolosa iye faratu min ko sigiro la ni junubu ne adiyara ala ya bi la jaba na adiyara abese ki ka junubu ya faye o anko wala ko suma bese ga ka baroto ni ala ka kabako do fo ube yala ka tamanche do fo ube ala ka aya do ya fo ube sallira ciden ka sallallahu alaihi wasallam ube wulito minye kafaratu majlisi ya fo ni mbeye ala ko sumay ni kelen ni ya ke ala ko sumake me ka ke dia baro sempulu ye dro ube politiki ko ani manka ni nyogon soso fo ala kote fo ciden kote fo baroda bo o chogola o ye baroda ye barda min ni perdi baw boloye ala kan kisoma بعض الرؤيا وما يتعلق بها قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا مبشرات قالوا وما مبشرات قالوا الرؤيا الصالحة رواه البخاري باب رؤيا وما يتعلق بها نمبوندا يمونيه شيغو مغوبه شيغو منون كاي كاشينوغلا اني كو منون بديرو شيغولا نمبوندا فنا بنا كوما اوديكا قال الله تعالى ألكم مسمين قرط عليندو ومن آياته أبي ألك تامن شولا منهم بألك شيبا يراولا منامكم بالليل والنهار أبي شنوغم منك سوفلا لا أني تلفلا ويالك تامن سن ألك كبكو دي نابي ألك مسايا يرامولا أريا يعني أريا المنام shigo min foraya shigo min niba ye shinogola fal insan ija nama fa inna allah ta'ala yatawaffa uruhahu hada maden fule ni shinogora alabi ni abamina lakinnaha wafatu sughra min minalim mindo ubafu ama kom minali fitini parce que hada hada maden ni mina chogo ya fuladiro minali fitini be minali bayimbe minali fitini oye shinogo taye minali bayi oye saya taye comme anana lay alaka aya yirela chogomi wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ala de masay naaba akannu mina sufelala wa ya ma jarahatum bin-nahar ni dugu jera tilafilala naw kununa be bara mununke ala budo summa yabasukum fihi o ko ala ba kunu tilafilala liyuqda ajalun musamma pour ala ye sarti min dima kanyana mani ka shi kuno ikoba wa qala allah ta'ala la ko ayure kuno allah yatawaffa li anfusa hina mautiha ala de mo kan nimina ala de be mo kan nimina ika fatuli wakati la
wallati lam tamut fi manamiha nimmi ni alama sayal latiga eka ekbeto ikasinogola ebeto ebi kasinogola wa hadhihi alwafatu sughra ubafo nindema kominal fitini tajhabu fiha ruhu ila haythu yasha Allah ni hada maden sinogora inni beta yorola yoro minni ay alajia ولهذا كان من أذكار المنام نinde koso ni mogo be da kasinogo ikanka duwawu munun fo ikanka jikru munun fo abulu kono anta gulu ikafa Allahumma bika wada'ati jambi ala nyin kerefela dani e alai o bika arfauhu nimbin kerefela korota ka wulimba wulini e ala de fa ina amsakta ruhi ala nibe ne kan nimmina fa aghfir laha warhamha ika ya fama ika hinna وإن رسلتها على النيبن كان نمبلا كنمت فنا فحفظها بما تحفظ به عبادك صالحين إكان نينتانغا إبيكا جونيوما تانغا منا إكين نينتانغا كابولا نيبه داكا سينغو جيكرو دو دي فلدينيا نيا يرانا كوني موغو سينغو رالا بي نيمنا من لمن دو من الفتنين ثم إن أروه في هذه الحالة ترى منامات okofin ni na sinogora o asinogoto ni sinogoina abe sogo doye uruya tanqasimu ila salasatu aqsam shigo fana hada madembe shigo mununye isinogoto ubetila katatila yoroma sabare uruya mahabubatu shigo dobe shigo minni okanyi okanunendo katima wa uruya makruhatu shigo dobe shigo dobe ibo oko omandiye wa uruya ibaratun ani ashiyai laysa laha mana wa laysa laha hadaf shigo do fana be mana te ulula la nyini te ulula qad takunu min talaqubi shaytan o shigo be se ka ke shaytani katilonko keniye ikasinogola wa qad takunu min hadisi nafsi o shigo imbe se ka ke ubafo mimma hadisu nafsi وغير تكون من أسباب أخرى وشيغو يمبسكا كسبب وري دلك نونو فويا نكو شيغو كاليتي سبادو أمدنو بريبريلاتيغي وريا والهلم وحديث النفس حديث النفس كروي مونيه هذا ما دي كومين بي نينكا بيد بسكون كونو يحملين دونا يا كانو بيلا يحملين دونا يه وقتي نيسين ورايبو كوسوغويه ado hari sigile ninya donna nyugo na dro abe ko koma sina bina siginye koro abe na joinye koro nimbe hada maden ninkai hakli ba no fe wakati be o koma sina hari nibi nya la rema sino wakati dola be ke komi abena ka joinye koro o ko sugu ni sino gora dro ikacha koye uba fode ma hadisu nafsi القسم الأول ورؤيا صالحة لحسنة شغو كاليتي فلو وبافو مما كو شغو نيوما وهي إجاء أرى الإنسان ما يحب ويري هذا مدنية فندو يه إكا شغولا إكا شنغولا من كديه فهذه من الله عز وجل ni shugo min fulani nye ni mbora ala defe wa hiya min ni'matillahi ala al-insan an yuriyaha ma yuhibbu an yuriyahu ma yuhibbu ni nyennema de nabe bo alafe nabe fenyira ila ika shigola ika shinogola min kadiye li'annahu ija ara ma yuhibbu nasitan wa fariha wa sara haja min al-busra basi shinogoto shigola niye fendo ye min kadiye abi fari bonyogona ibe nisonjia bon ninye ikan nisonjia dode ikanyana moya kono famin ajil busra al mu'min urya salihatu abena hadisala abe mu'mini ikan nisonjia telema dode do ni alaba kiye jiya kono shigo nyuma yaraha aw turalahu ni yere me sino ewa shigo nyuma yere ube ni mugoba yeye na ba foye wali haja qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wode koso abena fo hadisala hiden ko lam yabgha min an-nubuwati illa al-mubashirat ako foyi matun nabi nyimala jiya kono fonni sonjiya few uruya salihatu
oko ni sonja few nye munye ako shigo nyuma yara hal insanu aw tura lahu sugo nyuma minni hada mademba ye ube no ba ye iye hajihi busra wa khairu ni sugo ni nyen ni sonja de ni nye hera de min Allah ajja wa jalla ni sugo bor ala de fe masamin kabo akoro talendo shigo kalite folo fule al qismu sani uriyal makruhat shigo kalite fulana shigo mi ni amandi shigo mi mandi ni tafe na ka gwaye fa innaha min ash-shaytan o shigo o be bo shaytan ne fe haythu yadribu shaytanu lil insani amsala fi manamihi yujuhu biha shaytan be misali yaw do de iraila ka shigo la ka sinogola nabe ewa ikonu nafiri ki jatige noye walakin dawauha an yasta'ija billahi min sharri shaytan wa min sharri ma ara ne sugo jugui ni yo ye ikasi nogola shaytane de bi jatige naye mi afura ye munye obebena hadisa ukono afura ye minye ikatanga nyine alafe akikisi shaytane toroma katanga nyine alafe akikisi sugo jugui toroma ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره سوغو جوغوي يكنافو مغشيه أتي تورو ولا يحرص على أن تعبر أي كنا كورتو فنا كم مغوكو سوغو كروفو يده لأن بعض الناس إذا أرى ما يكره حرص على أن تعبر بس هذا مدون دوفلي نا يسوغو دويه أمي مندا abe koroto de aba kanu de fo o sogo in koro ka fo ako dode wajhaba ila abirina abeta sogo lakale lawfe aw yutali fil kutubi liyanzuru ma hajihi riyal makruha uba yirebeta kitabu laje sogo lakali be kitabu mununna abeta ulul laje yalan ka sogo jugu min fulani akore munye walakin hayja ubdirati fa inna takhaw ala wajhi al makruh aw sogo jugu fana fule na koro foriye akoro foriye ko jugu kan o ko jugu mbi soro de o akoro mbi soro ko jugu mbi soro wa idha ista'aja al-insanu min sharriha wa min sharri shaytan wa min sharri ma ara min hada madenye sogo jugu ye ni ye tanganyini ni alaye aki kisi shaytane toroma aki kisi sogo jugu in toroma ye sogo jugu minye wala mu yahdisu biha ahadan ima fo mogoshiye fa innaha la tadurruhu mahma kanat osogo jugu inti toro akera chogo wa haja dawa'u sahalu ni nye fura minye sogo jugu ka fura min fule ni fura ka nogo koy anna li insana yatasabbara wa yaktumuha wa yastaidu billahi min sharri shaytan wa min sharriha hatta la tuqa hada madinki yere sabali sogo jugu adogo kana fo moye tanga nyini ni shaytane ala ki kisi shaytane toroma ala ki kisi shego jugu in toroma sogo jugu inte isoro tuguni ati soro ni nye fulanai aba janto sogo kalite wula ni nye sogo kalite fulanai amma al-qismu salisu me shigo kalite sabana huwa alladhi laysa lahu hadafun muayyan ore de la nyini kere lentala fa haja ahyana yakunu min hadisi nafsi waqtu dola nimbekere ko hadisi nafsi min bi hakili la dron hina yakunu li insanu muta'alliqa qalbahu bi shay'in min al-ashya' hadisi nafsi munye ni hada made ni dusukun dilolembe ko dola kodo kanum bila kodo ibafe idusukun dilolembala yufakkiru fiha wa yashghalu bihi thumma yarahu fil manam okoma sina wakati benito beto kamire ala ibake kiyere sugulani okoma sina yibo yikasin wala aw ahyana yali abu bihi shaytan fi manamihi ube sogo kalite sabana abo kono ube wakati dola shaytan fana betilunke kene ka sugula yuriyahu ashiya laysa laha ma'na shaytan be fendo yiraila sugula mana te mununna kama jakara rajul lin nabi sallallahu alaihi wasallam comme ni ce do ya fo ci de kisini ne ba ci be kiranka cey anana ci den made ako shiro ne shiwura nyaayen ka shigo yin kono
nkunkolo de tigera kabonna araitu fil manami anna rasi qad qutiya ne yaye shugola kunkunkolo tigera wa jahaba rasi yarikadu wa ana ashiya nkunkolo tara bake ka boli kata ne fana be ka boli wara'ahu kunkolo nkofe kata mbake ka boli kunkolo inofe faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tumami cheye ni shugo info ciden ko la tahaddasu an-nas bi talaqqubi shaytan bika fi manamika ako shaytani ye tilonke minkini ye ika sinogola kanu fo mogoy fa haja laysa lahu ma'ana wala asla ni sugu mana tenninna lesiri tenninna arasu yaqtan wa yarkadu rasu wa haja yarkadu bi jasadi warahu e kunkolo bettige kunkolo be boli kata e fari kolo be boli anofe kunkolo tala o be sika ke tugodi haja laysa lahu ma'ana ni sugu mana tenninna alhasilu anna hadhihi aqsamu ruya lanyini sogo akalitu nin kalte sabadelo wa ija daraba lil insani masala bi abihi aw ummihi aw akhihi aw ammihi aw ghayri zalika faqad yakunu haja huwa alwaghu wa qad yakunu min ash-shaytan hada made sogo inna ni a misaliya do yirarila mana yi faye chogo ya dola ube yi baye sogola chogo ya dola ube balima ube fanincinin uburu na nyogonaw ado bese ka ke haqiqaye ado bese ka ke bora shaytan refe sogo koni ado bese ka ke koye komi mbeke ado bese ka ke abora shaytan refe yatamassalu shaytan li nafsi bi sawrati haja li insan wa yarahu an-naim shaytan bese ka yere do otigla mo ka sawrala e ba jate mina komi atigido parce que shaytan be do hada maden sawrala shaytan bese ka do mogo ka ba sawrala ka yere yirila sogola chogoya dola kila sira ka sori bate abese ka do ka fa sawrala ka yere yirila chogoya dola ka sura fa ifate abese ka do ka balima sawrala abese ka do fa ni chini sori ka mogo be ka balima surbe jiya mogo be shaytan tese ka misaliya ka mogo min ka foto na ka misaliya ta o ye chidende sallallahu alaihi wasallam ni mogo min koni ye chidenge sogola iye min ye sogola mankutu munun bala ani ciden kan mankutu be kera kelenye kitabun la eye cidenye shaytani tisiga misali ala mais ni eye fenye sogola ikonne ye cidenye an ko yaye cogoda mankutu ye jumaye iya kan mankutu fo ani ciden kan mankutu munun be kitabu le make kelenye ciden toye oye shaytani de mais ni ciden kuniye akan mankutu la munun be kitabu kono shaytani tisiga yere misali ya ciden na sallallahu alaihi wasallam wala iye ciden da ye mais mogo to ni ciden te shaytan be se ka yere ke mogo doye ka ke cogoya dola ka yer ayere yirila cogoya dola ka sura to cogola wala mbe sagi kata hadisa umma wa nabi hurairah radhiyallahu anhu kadisa min abi hurairah malaka je kabwama قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alayya me alaka cide makisini nema baka ciden bafo lam yabqa min an-nabuwati ciden ko foy maton nabi mayala foy maton nabi mayala illa al-mubashshiratu foy mato nabi mayala illa al-mubashshiratu fonni sonja few mana cide nyaayira nabi nyuma ya koni te tukuni mana nabi nyuma ya tumbe wakati mi mogo do be ni alaka jo nyuma doye ala be se ka wa hauci nabi nyuma ma ka fuaye nabi nyuma bo fo karasa ala konkan ni foye a misali la minye ube bunka ciden ko ubeyuma aye sura do kere lamu yakunu lejina kafaru min alkitab ako ubeyuma ako ala konkan ni sura kala ika ako ala yere de yinya mareka ni sura kala ne ka ciden ko uben ni sonjera fo akasira wala ni nabi nyuma be balola ciden be balola ala be mo nyuma do kafasa manta do fo aye wa hawla aka fuye kino sonjana
me ciiden ko nabi ñumaya te tuguni wo de banna ale talen ko fe kuni nabi ñumaya banna pew jiya tobe to munna al mubashiratu ni sonjia fen worew de be ke jiya kono minte ni nabi ñuma bi ni sonjia o doye munye qalu o mal mubashiratu o ko ciide ni sonjia fen munye dumaye qala uruyan salihatu ako sigo ñuma wala sigo ñuma ka fo nabi ñuma de be tugune ala be mogo do ka ko foye ki ka hera do foya ka fo yo banna koy ako nabi ñuma ya banna ni nisonjia fe umbewe uko nisonjia fe unye munye ako sigo ñuma ni mogo ko ni sigo ñuma yi yereye ala ye hera do yira yi yerela ko ni hera bena isoro ube iddo nan ni hera kono ni ni sonjia ka bo ala fe kana ima ube ni e yere ma hera inye mogo do de hera inye iye ako karasa suro ne sogora ne hera ye iye ne ye nin chogode la ne ye nin chogode la ne ye be nin fo ne ye nin keriye ni nya mubashirati sugo nyuma e yere ka ye ube mogo ka ye iye ni hadisa bukhari ya bo وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذيب الرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة متفق عليه وفي الرواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا وانه رضي الله عنه كارسا من ابي هريره ملك جكبواما ان النبي صلى الله عليه وسلم كن نبي ما كسن ما باكا قال اذا اقترب الزمان تيرون كن وقتو سرونيانا دوي مونيه ني جيا ولي وقتي سرونيانا لم تكاد وريال المؤمن تكذب مؤمن كسغول اتي سرونيا ككنغالوي مؤمن كسغول بكيتينيا دي ni jiyan laban surunyana mumini ka sogo amancha na beke ngaloy abeke chinyade wa uriyal mu'min juz'un min 46 juz'a min an-nubuwwati kidon ko ni mumini ye sogo minye mumini ka sogo abekom niye nabi nyumaya niya atige katila tilema bi unani ani woro mumini ka sogo ye adode bi woro ninko juju min 46 jujua awun taye bi nani woro defo sittat bi nani mana mu'mini ka sogo niye nabi nyuma ya tila yoroma bi nani ani woro mu'mini ka sogo ya adode abe nin fana korodoa yala nin nabi nyuma ye kuma min fo galomba lawa awala mu'mini fana ka sogo niye nabi nyuma ya tila yoroma bi nani ani woro mu'mini ka sogo waya adode mana mu'mini ka sogo ye woro nay nabi nyuma ya ewa tila bi nani ani durin to o daraja be mu'mini ka sogo ni nabi nyuma ya yende me mu'mini ka sogo ya dode ni abe tinya tigiya komi ni nabi nyuma ya kibariya min foni galonta la chogomi mumini fana ka sogo beke o chogo de la na ye sogo minye galote ye ala muntafa wale ni hadisa bukhari muslim benna hadisa ina o fi riwayati anana na chogo dola asdaqukum urya asdaqukum hadisa kidon ko awla min ka sogo beke cinyaye jiya kuma wala min fana na be baroke na be kuma na ka kuma uye cinyaye sogo fana bo chogo de la mugomin ni ayere ka barola aka nyanama ya kono ni aka cinya fode kacha nate galon fo ewa o fana sogo aka sogo win fana ke o chogo de la aka sogo fana te ke galonye me mugo baro dawla na galon kacha akon kote doro tayi makola abe galon tige aka galon tige kacha ewa aka sogo win fana be o chogo de la no ye sogo minyeye kani bolo dakade kuma wula baroto aka galon kacha chogo me abe galon tige chogo me de aka sogo fana beke galon yo chogo de la
akan yana mai ala fara ka barutuna ka kuma to aka kuma ubeke tinya e togo mi de awa akacha ni asugura min na fana aka sogo beke tinya o togo de la وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لم يتمثل الشيطان بي متفق عليه. وعنه كارثة من أبي هريرة ما رضي الله عنه ألك جيكباما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كتشيدن كسنين ما باكا من راني في منام تشيدن كني مغمين يني تشيدن شغولا فسيراني في الياي غجات ibeni nye kito inyala ibeni nye kasoro ite sinogola ibinyala ni hadisa follow yala ni aw nasisa mogo min ye ciden nye ciden ka mankutu munu yere be kitabu kono akera oye ciden fatura ni hadisa ewa ye cogodi ako fasayara ni ye hajata wala fasayara ni ye hajata ambe tawsir fula sarahu fula nyinala sarahu follow amba fo hadisa in kambe sebo mafulo na ko fasayara ni yayi hajata akambe atile ka to nyana mayala sebo ni mo minyenye ika sinogola na yasoro atigi manye ibeni nye oyede akanyana maya wakati munu na ye nyogo soro tilela fasayara ni yayi hajata obeke uduye nanko amba ke awnye sisa ni mo minye chide nye sogola iye cide nye mankutu sabatile mbala mankutu munumbe kitabu kono mankutu sahale munumbe kitabu kono cide iyaye o chogodela na ko fasayara ni ye hajata ibenye kito inyala yorojuma lagara yomal gama do ibenye inyala lagara ibenye me afatulu ngobe seka ye jiya kono wala hadisa nye ni chogo ya fulade folo ciden ka ɲanamaya wakati ani minnu ɲɔgɔn sɔrɔ tile la ni ye ciden ye sogo la i y'a ye cogo de la mankutu minnu b'a la kitabu kɔnɔ i y'a ye o ye cogo de la awa e bɛna ciden ye i ka ɲanamaya la san'a ka fatu bon ni ciden fatulen kɔfɛ ni mɔgɔ min ye ciden ye sogo la a ka sawura min sabatilen bɛ kitabu kɔnɔ n'a ka mankutuw la i bɛ ciden ye i ɲana k'a sɔrɔ sinɔgɔ tɛ lahara mais ni mo min ko ne ciden ye anta sabati bolote ko ye ciden ye ni ko ne ciden ye sigola suro amba fo amankutu fo anye ye minya amankutu fo anye ni ya amankutu fo anye ani ciden kam mankutu munumbe kitabu kono aka ewa janya ani aka ewa jeya ana kanya uchogo na ka saura bebe kitabu kono ari ciden tamachogo samaili muhammadiya kitabu dobe samaili muhammadiya ni yo fanata cide hara ka samarau aka bamuru aka faliu aka ewa nyameu aka so uba be togo foye aka nyana mayabbe samaili muhammadiya ni yota donc ni eko e cide nye sogola anko amankutu fo iya amankutu fo aka mankutu munumbe kitabu kono eye minye sogola anu bede kera kelenye foyi mabulunu nyogonje iye cidenye eye cidenye sogola me eko ne cidenye suro sogola anko amankutu fo anye iya aka mankutu fo o mankutu ani ciden ka mankutu munumbe kitabu kono make kelenye ima cidenye cetane da ideya yere do saura dola dro ka fiye sogola konne cidenye me ima cidenye de setane be se ka do saura dola ka fo ale cidenye minte ciden ka saura de parce que aye ewa sufi chaman filini oye aye sufi kramo chaman filini oye ka sufi chaman ka jama filini oye aba yere ke ka yere do au ka sufi kuntigi saura la ko ne karasa de aye to katanka kaburu jiara akan nin kantigeleke ube niri masina min fule yamfe aye ta kayiri buru betiga ka be do nimbe ke awye setane yo ke sufi batola udola de donc ni ko ye cide nyi ba mankutu defo na mankutu ni mankutu munumbe kitabu kunu kera kelenya ye cide nyi
nu make kelenya ima cidenye setane ya yire do saura dola dro kafuye ko ale cidenye kele fulana ni eko ye cidenye mankutu be sabatira fana eko cidenye mankutu sabatira ya mankutu munun fo sabatira kitabu kono me iko ayenya amara ninni nye konkan nin ko webe kan ninke ambo fana foy fule ayinya amara ni minye nani akasariya nye nyogon soso amba fo ye cidenye de me fule kam min fo ni nye ko ayinya amara na ide galon tiga ni yorola cide man nin fuye ye galon tiga ni yorola de galon tiga mbora yoro juma ama bo ciden fede ede galon tiga parce que ciden fatulen ko fe ni ya ye aye chogo yerela ciden te mo nyamara ni fenye a fatulen ko fe koy ka fendo fu be ka fendo ke minni aka sariya be bonyo gonkoro minni islamia sariya be bonyo gonkoro donc ni koni eko ye cidenye mankutu masabatala ye mankutu munun fo ani mankutu munun be kitabu kuno make kelenye ni ko o ye femmin fo ye o be minawa o te mina kele parce que ma cidenye wala shetani da yere yira kele fulana eye cidenye ko nye cidenye sogola an ko mankutu fo iye mankutu fo ani kitabu tabe kera kelenye me iko yinya mariya kon kan nin fo kan ninke anyo fana lajje o ta ka dina kono ta ka sariya kono iye galon tiga yorola ye galon tiga yorola ciden te nyamarali ke ni fenye aka sugola minna ka sariya be bonyo ko donc nunun ka famu wala sino cheikh islam ciden ni ciden ye fen foye ni abe sariya kono sugola aba ka sariya kono bara be kenaye ni delela bala adella ka fo cheikh islam bun taymiya minye ni sudo nanima suyi ishika shika lembala yala ni suye islam ade ube kafir do itodo ni masaila anana sheikh islam bunteme ya nyinenka suudo bena amma anta do yala islam do ube kafir do nambe salluka ambo ke chogodi sheikh islam bunteme ya ni masaila nyini amase ka boda sura yerela ni masaila kono nabe mo jabi aduskum mesaka delila wirala ni masaila kono nabe mo jabi masaila min na yeshul silabun teme kono na filini chokola na be da abe salli jita karakam fula salli ka ala deli ko ala ka masailai ala ka le deme abe ni masailan cinya soro yoromi buntemi ay ni salli ke adara sufela la shinogola aye cidenye sallallahu alaihi wasallam buntemi ay cidenye buntemi ay cidenye ninga ako cidemma ako suudo bena awma silamau do silamau tan si kalemu ka silamiyala nambe salli uluka ka doke ambo ke chogodi ko cide nya fo ale sinogola istariti ya ahmad ako ahmad ni be sallu susugu ko o susugu ka saratike ikafu allahumma aghfir lahu in kana muslima allahumma arhamhu in kana muslima allahumma aghfir lahu in kana mu'mina istariti cheikh l'islam won temiya kununa ayen nin delela wunyini ama fatawa kene nonu ya folo me aya delela wunyini ya la nye sogo minyete delaw ba surala qur'ana ni hadisala wa delaw surala qur'ana ni hadisala abe nyogondanga bonda abo yorola suratul nur saratibe na ya soro ninne de kira galon tigelay ha in kana min al-kajibina wa in kana min as-sadiqin donc sarati nana nyogondanga yorola sarati nana nyogondanga yoro sarati nana duawula bo sarati nana fana su kan salli allahumma in kana muhsina fajiri fi ihsanihi wa in kana mushiya fatajawaja an shay'atihi donc bontemi ay minye sogola sisa ni cide nya foye de law sabatirala donc bara be shaka kenay ni fana nana sula koy ka sallaka isika shikalembe suyi islamia bariyala afo allahumma ighfir lahu in kana muslima allahumma arhamhu in kana muslima ikasaratike donc la nyini dro cide ni mugo ye cide nye sogola iye cide nya ka saurala awa iye cide ndeye shaytan tisaka yere misaliya cide ma sallallahu alaihi wasallam aw ka annama arani fil yaghati
ube ciden ko abe komi iyenye kito inyana donc nanye ni riwaya ta sisa ni riwaya be se ka barake an ka sisa ni mo mi ciden ko ni mo mi nya aleye aka nye chogola ka saurala ko abe komi yaye ko ni bi nyana obe se ka sabatan fana la ube te se ka sabata abe se ka sabatan na ni mo mi nya ciden nye shugola ika shugola ye ciden nye iya ye mankutu minna ani ciden kan mankutu be kera kelenya kitabu kono ciden ko abe komi ya aleye kito nyana wa la nyine munye la yatamassalu shaytanu bi parce que shaytané te seka ayere donne ka sawrala shaytané te seka ne ka sawrata shaytané seka ayere misaliya nela ate seka donne ka sawrala ni hadisa muntafaq alay buhari muslim benna hadisa ina donc ala yen ninke ciden de sallallahu alaihi wasallam ciden yere ka sawra haqiqa koni mimbe kitabu kono shaytané te seka yere ko woye abadan o kabwa ma te ko sawrata ate seka yere koye men ni ciden bora la hada madun to shaytané be seka ke mo do sawrala ka yere yirila sinogola la hala do la fo ebe jabe tige be sira eba jatemina nkabal masur karasare fulini ya benin chogola ka sorongalondo shaytané ya kire dro pour killa sira ki jatige وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي الرواية فلا يحدث بها إلا من يحبه وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا يضره متفق عليه. والنبي سعيد الخدري رضي الله عنه قد سمع أبا سعيد الخدري لك جيكبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن بنيما كسني نما باكا يافو إذا أرى أحدكم أريا يحبها كيدون كنا دولا كليني شغومي ني أكادية فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها o shigo nyuma yimbora ala de fe ala tanwaka ni mo minye shigo ye ika sinogola shigo min kadiye o bora ala de fe ala tanu aka wali yuhaddisu biha o barobo mo ye iko fo mo ye mais iro way wore bena nim fana faram fanchanye wodi ato doni kiba ko ciden ka hadisaw kana delilaw lajje ni nyekele yede fo ni be delilaw lajje ni nye fulade mana kafun ni nya hadisa da yi ba ta kasahidu kenai ni ma faratu ko ke ka khataw be chaya ni hadisa min nana ya hadisa riwaye be de nyini hadisa ka riwaye be de nyini folo ka be fara nyogon ka parce que hadisa do be ka riwaye be nyogon tawsiri ka nyogon sarhu ka nyogon da fare ni riwaye fule ka fo wali yuhaddisu biha sogo nyumai abarobo bo ni hadisa yin riwayata iba barobo beye otewa ni ya barobo jugo fanaye na ya soro nyuman ni hera do kanai mabeta tiya odi ato riwayin do inde ben nin tawsiri kan nimbange ye o fi riwayati fala yuhaddis biha illa man yuhibbu riwaya do illa man yuhibbu kanata sogo nyumai barobo mo shiye fo mo min bife wala ninde be do in tawsiri ika sogo nyuma kana Allah kale beyede mogo do be yulu yu ka jugude mogo do be wulu yu ka hashidi bilonde wulu ka hera ye kana ima hera in kashe ima unyana fonu desera uba chinya chogo uba chinya uba nyagambi chogo uba nyagambi o mo sugu bede hari mogo do yere inu be nyogon fe enyana abe nyogon fe enyana ibi deme enyana abi kanu me abe seki kanu kodo kanu ye me kodo be na bo hashiriya yede mo ki janto nonuna balman jugu yen ni nyen ewa nkanu bagay ni nyen hashiriya ni nyen ka hashiri tenye ala yere nonu sabati chide nyu sabati awa ko ni ka sogo nyuma ye
sogo min kadiye o bora ala de fe kana baro bo mogo siye fo mogo min bi fe iyere yado ika kanum baga nyuma ye minye ika kanum baga karasile ye minye sogo nyuma yin fo oye parce que har no ya do ko hera do re kanaima ale be fere ni dabalu de tige ki deme hera imbe dafa chogomi be bo asira fe chogomi ale bi deme ala de hera imbe se ka timme chogomi karasa alhamdulillah bin ni sonjara ni nye hera do de nye silama amma koy ni nye hera do de na nye silemba amma ambe ala de ala kan nin timmanya ala kan nin dafanye abiji jabe dafa chogomi me ka shiri pile ni jugu ni ya fo hari na makuma fuyede e yere ba ye wo yoronin kelen yere nyaaw be bile nyaaw be do nyogo na ibe bo min kala ma ba idanga konola aka ala kana nyana boye ala ka ke kontere ika ibe danga duguma ka idanga ka abi danga konola donc an kan janto ni fanala shugola e ma hari yusufu ye tumame aye shogo inye ko aleye e waskalo ani tileye uye sujuri bi ale ani dolotani kele fa ko chogodi akoy kanika sogo illa kali balima yere nu beta fere do don dabali do tege kamade parce que yaquba ye sogo in korodo hera do de do kana yusufu ma akonni sogo kana foy balima yere nu beta dabali do tege kama wala ciden fule ko ode foya ika sogo nyuma niya yo bora ala defe ala tanwaka kana barobo mogoshiye foni mogo min bife afoye me mogo min ika kofe kana ika sogo nyuma lakala ye wayja ara khayra jalika mimma yakrahu me ciden ko sogo nyuma tana sogo nyuma o tana hera tana niyo de ye femmi mandiye ibe femmi ko niyo ode ye ika sogola ika sinogola fa innama hiya min ash-shaytan o sogo jugu o bora shaytane de fe falistaiz min sarriha ala tanganyini ala kikisi kabo sogo jugu in toroma wala yajkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu ikana nim barobo mogoside min bi fo min ti fe sogo jugu kana lakal mogoside idada akade ati toro kana lakal mogoside idada akati toro muntafaqale boani muslim benani hadisala aw mi nyiranna sogo jugu fana ni yo ye sogo min bi jatige sogo min bi lasira kana o fo mogoside idada aka afuraw bena ni ye sogo jugu inye kito ikinin keredeka ni wulila kashigi tuke inima mbolola ahadisa yerebena وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي الرواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا يضره متفق عليه. والنبي قتادة رضي الله عنه كرسم من أبي قتادة ملك جيكبواما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن نبي ما كو كسم نبابك وريا صالحة كيدون كو شغنيما وفي رواية وريا لحسنة شغنيما من الله وبيبو على دفع والهلم من الشيطان مي سوغو جوغو بيبو شيطان دفع أني سوغو كاليتي وفو نيومان بيبو على دفع مي جوغو من بيبو شيطان دفع إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا وليس بدارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ala ko gundo nyogo nyaw do bekke hada madaw ni nyogo nche inma najwa mina shaytan li yuhzuna allazina amanu awa sogo jugo fana bo choko kerendela sogo jugo be bo shaytané de fe pour ka mu'minun la hujunu naye ka mu'mini la hujunu naye ki dusu kasinaye faman ara shay'an yakrahu ki den ko ni mo mi nye fenye sogola shigola sinogo kono ibe min ko falyanfus an shimalihi koy ka tuni ke inumanna salasa sinya saba ibe tuni ke inumanna
وليتعوج من الشيطان إكتنغني الشيطان فإنها لا تضره سوجو انتورو منتفق عليه النفس فليتعوج من الشيطان ودبن ايوا من الشيطان معنى إكتنغني كبو شيطان ما وليتعوج من الشيطان تنغني كبو شيطان ما ibe tanga kabo shetani ma chogo me wo abena na chogo dola fali yatawajju min allahi fali yatawajju billahi min ashaitan ne riwaye monati min benna bola monati ikatanga nyine ala fa ki tanga shetani mo bena riwaye wurela men ninko wali yatawaj min ashaitan tanga nyine kabo shetani ma tanga nyine be kishi kabo shetani ma chogo me fa inna la tadurruhu وسوغو جوغو انتي تورو منتفق عليه بون نفس نفق لطيف لا يرقماه امامنا النووي عليه نفس عليه التفسير منا كوي بتوني كميت داجبو تو انو من نسيا سبا مداجي تبو تو فتني مو يري ايتي تو انك كوسوبه كوي باكي فتني كانويا داجي تبو فنا سوغو جوغو افراو دي فلني ني سوغو جوغو يه فرا جولي فورا fura folo kana fo mogoshiye fura fulana bon ube nanko ambatere tebo fura folo ni sogo jugu yera ni ya ye kato ikinin kere de ka ni wulila tuke numan kere la sinya saba ikatanga nyine ala fe ka fo tigi ala ikin kisi shetani toroma aninye sogo jugu minye ikin kisa toroma ikan ni fo sinya saba inumanna ni sogo jugu nye kito kinin kere de ka ni bedda ika yelema kada numankere ka ni sogo jugu nye ka ito numankere de ka ni ye doawun fo numankere la numambolo la sinya saba ni bedda yelema ikada kininkere ka kada ikininkere ka donc ibe yelema danchogo yelema doawun be fo danchogo dawu be fo otekelenyewa danchogo ka yelema oye fulay ube nanye tuninke oye kelenye tanga nyini kabo shetane tormani shige jumun toro oye fulaye ka danchogo yelema oye sabay ninte sabay wa bo ninni manye eye danchogo yelema isa gira iye sogo jugu nye tuguni i wuli ka salijita wuli i ka salijita ni arkan fula kan nogoye i ka salli ka sagi kadda ninke fura nani yawa fura duruna kana baro bo mogoshiye kana la baro bo mogoshiye ati toro komi ye korea ke hadisa do imbena bon bun seminu rahimahullah kasarhu in kununa la konni mogo do ye shigo ye ko beta sogo la kale la ufe ube sogo la kale kitabu beto ta ko be sogo in koronyini ikanoke e pe hada madon ka sogo te kelenya fana sogo korobe yele mani hada madon yere togoya ni uka togoya te kelenye sogo korobe yelemani wakatu ye sogo korobe yelemani ye yoro ye ye yoro ni mbebe sogo koro yelema sogo lakalela do mogo do ye sogo ye o nana afwaye aye sogo lakale ka koroke do ye mogo wure nana oyo sogo kelenye ayo sogo in korofo o konterela bo sogo lakale fana mogo be ka sogo te kelenya de donc epi kitabu munun fule niunye ko tafsir li ahlamu li bunshirina don ko banyuma ko amanka mo kan amara yere kitabu amanka ika amara yere parce que sogo alebe sogo be koroke kelenya niyen ni nyakore ni niyen ni kore kasoro mo te kelenya sogo la obe sogo koro go nyogon koro ke yoro obe sogo bo nyogon koro aye yoro fana be sogon koron aba be nyogon koro donc jatete sogo kitabu nununka mo kana sinsi sogo kitabu nununka ko ibe sogo koron nyini ko kono awa kanada sogo lakale law fana la sogo lakale fule fente ko abe kala kitabu kono karamo bi lakala la sogo lakale ya ala yere de ka soniye ni ala yere ya jate minu dedo ni ala yere ye mo mi so ala ka dima mi ate komi kodo ko abe kala de donc mo ko famu wala shigo jugun
ni ewa ni mo mi sogo jugu ye ni ewa mo munun be sigi ku be sogo la kala la rejo ni fion ci de ni balala de sogo jugu fura fule kana baro bo mo shiye tanga ni na afe ala ki kisi shetanu toroma akai kisi sogo jugu toroma kana baro bo mo shiye awa bo sogo kele na ni sogo jugu ye mo de ye fana kana ta foide parce que o hada maden ka jugu dobo fana ke haka ika hashiru dobo fana ke karasa ne ye sogo do ye njoro lade ne sira lade niyete tayi makola ye shetane hashiri jugu ay shetane de kana wula nofere kiden ka sebo tunkera uko ulu tumbe sogo do ye sogo jugu do ube siru korofu be bana hammi sebo ko tumbe sogo jugu do ye sogo yi hammi bolode no be sira korokoro ko ulu tumbe bana de comme ya fo cidenye depuis cidenye nin fura fo ulu ye doro lafiara ula fiara sogo jugu kola depuis ulu ya fo cidenye ay nin fura fo ulu ye doro lafiara donc ni ye sogo jugu ye doro fura munun bala o ye nununde ni ye sogo nyuma ye o bora ala de fe mo min be fo baro boye bo sogo do be anya fo chogomi setane de be tilunge keni mo korotula ani komi ni dusukun dilole mbala wakati min ni sogo la lene naye donc o wakati fana wakati chama ibo fana ye sogo la koroto fana la mana tola o yede de ni kamiru kachaka o ye korea ke ko wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk باب الأدب الجلوس والجلس أمبنا وني حديثا تاني كلم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جفة الحمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد صحيح. أن يقل الدرس التمنى. طيب. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلي على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء أذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه عن الرسول الله صلى